Busri mau botok lontoro karo tempe karo grahasin iki bambane. Tempe tadi tak dang bojo ketir. Lontorone tak godhog. Eman. Iku tengah dikek gre iki ngudi-iris ya, grahasin, grahaban. Iki bumbune bawang. Bawang lombok. Tomatnya diiris-iris. Iki mesti diulek. Iki laos iki nggo aja kabeh kabeh ya. Lopone wis tak keluar tak slap ya. Engko segone tiwul jangan dibusi kates terus lintingan genemane gere karo tempe lontoro ayo diulek Bismillahirrahmanirrahim. Iki gere asen ndase tak bakar nah tak kumpah tak bakar ku diulek dadi mundak enak ngono. Suarane nak nutuk lempar busi banter padahal lemeke barang sik banter kan. Ini kan awang nom moh nah di blender, blender busin nisil masa itu nisil nak oke orang. Igre dan tak lepsan. Wis mateng segon tiwul. Lembut banget. Kita kasih gula putih. Masakku rasa ayam. Gering karo ayam. Udah gelut loh dengan. Langsung tak masukkan ya pokoknya. Anu langsung lontorone iki tempe iki ki anu iki nak ambilin nggo mam tiwul buka merah mo senengane tekar klopone akeh ngono terus tomatnya tak iris ya tomatnya. Tomatnya mateng bukan entah, jadi entah enak. Biasanya bu ini digodhog wajan, ini kita godhog, kita kukus kabeh lontoro tempe, nah tempe ini gak dikukus ini gedeng. Kasih air ya, kita pakai ambilnya mana-mana. Kita kasih temboju, ulalat, ngeben ketus-ketus. Diiris jadi telu ya ngene ya Allah.
itu orang tempe lagi kayak sih langsung tak coba gitu ya. Yuk, tak itu enak ya tak itu. Nak banyu nak kurang banyu gue yo tak tunyuki kompore tinggal mau. Wis bar tak coba gitu langsung tak geri ke tengah lo gue ben enak. Ayo sapa sing mau rene yo godhok bojo akeh lho. Asa berarti lunyu tangan gue. Yo gue deketin deh. Nunggu banyu adem ke waktu. Gede gaplek, jangane kates, genemane botoke iki wis matuk. Sing iki ya iki. Ganan kan gering tengereng ya. Nak genemin iki enak. Enak. Tapi enak tenan genemin iki. Nawak enom ning genemin makuku. Wong mau gue simpel. Soalnya bang nama berarti pinter, tuku ngono semuanya iki. Tadi 5 biyut masak loh. Pernah diketoki video yang ini. Tutupmu kan yang dilali asal berandim. Tutupku digolek deket. Karung ten botok Bu R gure pagu. Pangat iki landhe perusahaan ini. Tuh jangan ibu ini. Jangan kates bumbu kuning. Soalnya gak kayak ngarep kamera, nunggu kemayang kamera. Seperti itu, kejarnya jeglok ini loh. Uyah iki ya, rasa juga njero. Enak sing ngene nganti gak diadai ben. Karek nyaut ngene. Kasih nang buat tay. Makasih aja seneng ngene buka kamera. Langsung aja nyelo. Semua kok sana. Asik.
jangan taruh dagangnya anu nak. Jadi ini tak goreng tuna. Kemana mantuk gram. Tuh kurang. Soalnya mana aja. Urung ambil hotel gitu. Apa Bim? Oh, ngono jeblok ta. Bapak itu setengah jam wis bersih. Tak ambil piring ya dulu. Si Toto ya mbak, ini si Mang besok. Tahunya. Nasi ini timbul. Ayo langsung ke mama sarapan saiki ya. Imbu sego timbul. Ya jangan Mas godwo dudu oke, nara oke seret. Iki nemane. Ayo nak, makan bareng Bu Sri. Iki jam 10 sarapannya kelewat pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Beri hasilnya ajur. Rino kah? Yo nikmat banget gone gaplak. Sekotil mau kena, sego gaplek kena sekarang sampan piye. Mantul. Kono gaplek, sayure kates, genemane gerih tempe, goreng tahu. Karena timbul besar. Nah, kreasinya cocok kok tembus kode ulang. Kiri apa? Oh duduk ya Allah. Ya Allah. Nah.
Ganti boleh warung besar ini. Sampai habis. Terima kasih ya nak. Sampai video ya sampai selesai. Lanjut video selanjutnya ya. Dah.